Orang kampung Melayu mah perlu bata tangga cek Cina teteh suginte Cina ongkoh pak atuh pada itu rugi di akhirat apa kos itu mah iya orang nuga pabrik yang boga kemewahan di dunia nah itu di kampung Melayu memang kampung Melayu teh naon tata memang kampung Melayu sewan lebih parah sewan mah Cina sewan mah lebih parah maju lah di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg kayak di nyana Cina sewan, ayo coba gitu, tonton coba Cina itu, oh bangsa yang mau nukos karena itu bos, siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal, ini malaikat maut. Jangan main-main, saya suka main-main. Ada kawan siap, dibuktikan dulu kabeh nggak sakarat pak lu telele ya Allah ya Rabbi